오, 제자. 티커스네. 오, 아르비토. 이제 왜 자이자오니기? Chin the Wang Sim Bai Ang Butaman Tani Bu Soching Winu Miss P. Tuichu and Mr. Langpong Ang Wang Su, President KNSK Mopong Unit, President Yonghong Village KNSK, Pastor Pai Cham Pai Butikon Port, VTP Secretary GP Village Council Chairman Changnu, Student President Changnu, President and team from all the units, President Vici, and my two members from NSCW, my legal consultant. Good morning to everyone. Nap mai. Kong kum muda nap mai. Chung mai lam ling a shot kay. Tawa yung action mai ngau. Kada na miyang si yung boy sa ba chill ma ang bugi yak chava ki kap ang nanggi. And also like with two permission from my two members from NSCW and my legal consultant, I'll be speaking in our own dialect as well like Nagamis. Taw mui daman kunya kaman ngau hay Nagamis nyet pet ngau ganing. Cultural presentation items yang daman Kohima unit president ba Sir Angyay. I phone name yang hong 3 months ago. Sa achieve likyang lemo tadi ki I phone name yang atani no KNSK general session ngonong bu November 8 9 ngonong bu taw manang oklak chia si I tong bu taw wan taw lai ha ma si I bu de I nang tani ha taw oklak chine yung oklak yang si I ka ma nang da apoy do ong naman tam ja si I bu ja taw jing de tani taw ay ama apoy mo aching noksa ka dala ngonong bu Anyo like friends la nung nong bu apoy do hoy ta ngui si ka ma taw yemay lak ang ma se ta yang tani ha taw ong bu ngodang lamba yemay yung lam chai bu kuy ma bu ti ma pu bu ha taw de hakri social pu ngoi ok ki yung mong mai bai anyo hang ho si wan de I think like of all the places where I have visited taw ngoi bu kan tani ha taw Mopong unit KNSK chupli taw not chupli sorry general session ngoi ba aching ne a very kind of different ways of appreciating and different ways of giving gratitude to the case aji ide ahegina KNSK khan not only the KNSK organized kora KNSK khan ba heno gina pa pusti khan church khan amni han bra mahan aha case khan de bishi kunya nga mal I non bu no itu dia dikhina bishi kushi ba ase mila kola do iman full hoina jabole ase inibi kola khata ido pore mala lagai gina do iman full hoina mudu kohima jabole ase gina bishi kushi ba itu bi koi di ase ma laga achi laga program de cultural presentation item go gina ase what is culture hangi shi se iwan de atam culture shi iwan de using no Anyo sing yang no kayang boy culture and tradition si wan de tini ngai ni buchu wan ba to culture yung important na miang bu culture chang honang tini sa hadoma hemlok yang anyo nya lan sim yulan iman hemlok tai du to taman culture chang honang anyo tradition si wan de taman tumbu o do traditions our own traditions iman so yang to mu yong bu taman ngi yang to tradition si nang cultural si wan de Hanga tamana to preserve ne mieng anglak. Tani to aching ha to nga hunang ki basing on women's cultures and the women's rights.
cultures and women's health. Culture hai soko, culture hai soko taman health no. Tau ching ma ching ngahu nanggi tani jembu natalan upa uche lan simbalan nausi na halan numan hangshin pengo degi KNSK General Session si wan numan nu mong phayang ato program ong bua yong tau mong dum yong mai tai bu sokolan sa achieve na manu pai ngi bu chine yong mong mai bu obi the man culture si la I wande women high culture women high traditions the man pu o the man lindu hi pang like you know like lung bu tui so mo sokolan the man yong involved ne me pai buja English ma haki na women are the seats keepers the man lindu hi pang ma pu chu pa chu ma the man tani ngai ni nga wande like pula time the head 100 times se nuiluba traditionals laga kam de hulibi ancient time de kam hulibi mota bra kuri gina ahado mota han bai para nishina koi hulibi reality ke fact te sai chai she bole do maiki khan mahan dubi culture traditionals to preserve pura maiki ekta asate gune do koi dia ase ite for example like smart culture la kota ko she bole do aji ma sob sundur mekhla lagai gina ahina ase maiki khan sundur mala lagai gina ahina ase sundur budo mota han bas tol do chacho do thuri gina ase sol thuri na ase idu do mala traditionals or culture do kun ba preserve kuna ani she na kun ba itu itia ta kitu ani she maiki han bra ani ase do maiki han bra mahala ga poila time bra 90 70s 30s bra mahala akide mahala puchu pachu bra thuri gina ahala culture thurigina aha laga traditions to maiki hanba itia tak preserve kurgina ani ase do itu ekta secondly seeds keeping kwa bande kheti laga mahan seeds kwa no hoide hulibi ma laga culture ite for example like mother tongue gobo itu bi maiki han mahan bra kuigina ahe ase do kurigina ahe ase do motahan ani han ba involve no kuri numana yeling si bu achi numa yingao si bu achi hayang boy in the very you know like larger way ki mahan tangor I mean akidi saigina chaishule maiki han mahan bar pishi kurigina ase itu bi koi dia ase aro mahan ba itia khiti de cha laga mahan laga sabji hobi na noiluba aro fruits kan hobi itia mahan yede nichala busti de mahan seeds kan rakhilo na itu bi kun ba pishi bhava preserve kurina rakhi gule kitchen de moila example moila nichala kitchen de saram de moila amara itu to poila time tula grandpa laga tula upula time ba rakhina ahazide itu to preserve kuna rakhi bula gide kuna kurigina hai itu bi mahala khor to maiki han ba mahan preserve kurina hai so do from here to there mo touch kuri dia se so that like mahan do culture to ki ase tradition to ki ase kinaga preserve kuru lagi itu koi dia ase itu kwa time de itia why this culture is very important why these traditions is very important kikani important hoya se kushilo to poila time de kurigina aha koigina aha la culture tradition do harai jai ase te achi yede KNSK mopong hanbra achi cultural titan cultural program gogina itu organize kora do itu do pishi phal kam ase gogina bhapna gre ase mahan culture do harabu natibo lagi mahala traditions to harabu natibo lagi mahan culture traditions to mahat promote kuru lagi present kuru lagi mahala culture traditions like kinaga promote kuru lagi bole do mahan melai gina ina achi organize kuranchna kuri gina itu to promote kuru gina chabo lagi mahat kali prosong chonam han even maiki hobi mota hobi chonam huina tangor han bra mahan yede thaka parents khan bra ama han bra baba han bra itu preserve nukuna rakhile do kali tangor ha pacha han generation ba itu mahan nicha laga cultures tradition do pahuri jabo itu do pahurbo natibo lagi idia mahan mekha banai necklace banai na crafting gri basket banai idia moige yede khang khan dise itu chuti itu do preserve nukuri promote nukuri na chaise bole itu do kali prosong laga generation ini moha laga generation ba kobi itu on mahan do pahuri jabo
মই ইতিয়া বেছি মন বেখাই মোলা আমাৰো ভিউৱাৰ্ছ আছে দে কাপড়া বি বনাই মালা বি বনাই নিটিং বি বনাই হুলি বি মই বৰা যাই কিনা মইলা ভুনি খান মা মইলা বাচ্চা খান মাহান বাৰু ইটো আৰু নাপাৰা হৈ যাইছে তো নাপাৰি তো কালি পৰা নাপাৰি যাব কিলে মাহান বৰা ইটোলা ইম্পৰ্টেঞ্চ জানা নাই আজি ইয়াতে কিমান পেৰেণ্টছ খান আহি কিনা আছে মাহান লগা হেণ্ডিক্ৰাফ্ট না ইতিয়া বাস্কেট বনা হবি মেখলা খান বনা হবি চাউল খান বনা হবি পাৰি কিনা থাকা খান ইটোতো ভাল বা ইটোতো এক্টিভেট কৰি কিনা প্ৰমোট কৰি কিনা যাব লাগে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে ইটো হাৰাব নিদিব লাগে আৰু সেকেন্ডলি most importantly in the year 2019 hornbill de ma yete ha maiki khan it's mopong unit ho mopong unit khan bra mala traditional cultures hornbill de bishi bhal ba show kuri dise panduk mari gina na moi do itu ekta itu unity request kuru mon jadu itu bi promote kuri thakibi harabo na dibi 2019 de mopong laga maiki khan ahi gina panduk mari gina tate tham de what a woman can do maiki ba mota quran snai bi kuru parite koi gina world khan ba bi jani luise yete jama hua kogai bhai mota han amni han ge nicha quran no hoy de moto amni han ge undermine quran no hoy koili bi maiki han ba itu kuri gina aha culture to moi itu unit ekta request kuru mun jado itu bi promote kuina rakhibi mahan laga yete thaka maiki khan chagali kenes ke khan lo de lo boham de tahan resolution adopt kuri gina ase itu major ba lo bole thakile do lo bi accept kurina morom bra maiki hala cultures traditions so yete daga baba kogai khan amni han bi mon dingna itu promote kurina preserve kuri jabole itu bi amni han bi itu mon dibi koina request kore ase aro pola time de mahan christian na hadan de mahan bra tholam goina mahan na religious ta hobi ki onbi itu practice kurina aha laga de traditionally culturally date lobo na thakala hoile do itu do chari dibi nolobi holebi eto major ba lobole thakise gole do itu do promote kuina aki de lui jabole naharabo kani kali tangor hala generation kan gani mahan itu do kuri gina jabo lagi promote kuri dibo lagi itu do harai na dibi de kona itu bi koi de ase folk song folk dance itu bi touch kuri debo mahan itu bi cultural mahala culture traditions se folk song folk dance khan ase ida kohima dimapur de mahan kunyak khan particularly konyak kobo naka khan do known for this folk songs folk dance ko libi mahan particularly konyak te sai jai shugole konyak pacha khan do folk songs folk dance ku shugole mon ne dia bi thaki jai itu do it shows and it proves that mahala traditions mahala cultures puchu pachu di kurina hala itu sai harai jala sign bi dikhi ase maha nichala traditional dress lagabo koise bole tade monjur nohala chukri chukra pacha han bi itu bi dikhi ase itu gani yeti jama hua nichala parents khan bra mahala pacha han ge mahala tradition do itu ase de mahala culture do itu ase de kogina shikibo lagi itu do promote kuri jabole mahan kobo lagi itu ase aro ekta point de nichala ga kota traditions and cultures and our own mother tongue is also perishing itu bi harai jai ase mahan itu bishi technology world hoigina nagamis english ki bishi mahan dade mon dia dande even our own mother tongue even our own language is also perishing harai jai ase itu bi mahala traditions culture de ahai jai itu bi yede thaka khan parents khan de kobo mon jado itu bi promote kurina bacha han ge itu du shekai dibo lagi itu harabo na dibo lagi mahan ba culture rights traditional rights maiki and baki kurina ahaise itu rights la kota bishi koi ase koi jaise itu to kina promote kurubo lagi koise gula do participate kurubo lagi aji yede cultural general session kenes ke han ba organize kura time nishina yedi nishina de maiki khan paratak cultural rights to mahan la ki ase tu janibo lagi janigina yede participate kurubo lagi whenever we participate tate mahan unity bi ahai jai shikibli bi pai jai aro mahan itu do promote kura itu hoi jai de gogina yidi thaka han bi koi jai she cultural rights la kota bishi koi ja dun de tate violation of cultural rights bi olai jai itu kina violation hoi jai she bole yeti jama hua ama baba goga hinde ko mon jado amni han ba maiki han ge traditional decision making de noloba cultural decision making de culturally or traditionally making ge participate nukribi itu ge nahaibi itu kota nukribi itu to mota hi koto ko bole ase itu jaga de mota hi jabole ase kwa time de mahal laga cultural rights for the women
traditional rights for the women itu to ami han ba chuchi law hoi jai itu kane kunuba jaga thaki migrant involve no kurulela hulibi 90% of the like kila line do hulibi maiki hanla rights bi asade migrant give chance to dibo lagi migrant bi decision making de meeting kura jaga de migrant bi involve puru dibo lagi ami han yete mahal laga traditionally koi jamde mahala morong de jaigna maiki puhu lagi maiki chabo lagi kohala koda no hoy itu do hulibi alak ekta culture rights traditional rights maiki hani thaki jai itu kane itu cultural yete cultural presentation ko amde cultural ko amde mahala culture ko amde itu presentation mahala trace khan mahala kana han kurina ko hala itu ekla no hoy dulibi there are many other rights as well for the women culture rights for the women thaki jai itu kane yete kiman jun yete mopong unit laga ama baba didi bhai sati khan ahigena ase cultures kwa dem de mahan cultures kwa la itu under ge mahalaga thaka laga teli niyom na even kitchen de chola laga niyom takpi itu bi cultures de hai jai itu under de ase traditions ku shole traditions ku libi itu be mahala teli mahalaga itu la niyom bi itu la under di be hai jai itu do mahan sab participate kuri na na harai chabo kani mahalaga cultures tradition do mahan promote kuri na preserve kuri na rakhibo de kuri na moi aha naim de short paidu koi dia ase women rights kila decision making do holibi second session seminar ase tade sob include kuri dibo tade mulo da aha mula legal consultant advocate apila taibrabi stress kuri na bishi koi dibo aro the functions and the powers of the women state women commission maiki hangani ki kurubo lagi maiki ki kure ase ko do second session de tade maha church pa kurubo de itu gane yete kiman jun ahigena ase sob itu second session do bishi important ase ahigena itu attend kurule request kuri dia ase itu time bani sob ki kushi pa ase de ko gina ko thank you